Ese utekereza ko bizaba bimeze bite mu gihe iShowSpeed azaba yaje mu Rwanda? Abanyarwanda bazareba umukino wa APR na Rayon cyangwa uyu mugabo azabarusha abafana? Uyu mugabo turi kuvuga bamwita iShowSpeed. Nimba ari ubwa mbere wageze kuri YouTube channel ndagusaba ko wakanda subscribe tukabana buri munsi. Uyu mugabo amazina ye yose yitwa Darren Jason Watkins Jr. akaba ari umunyamerika wavutse mu mwaka wa 2005. Abantu benshi bamumenye kubera imifanire ye itangaje ndetse akaba ari n'umufana ukomeye wa Kizigenza Cristiano Ronaldo. Uyu mugabo w'icyamamare akaba n'umuherwe yatangaje ahagana mu mpera z'umwaka wa 2025 ko agiye gukora urugendo rwe rwo gusura Afurika mu bihugu 20 akazabikora mu minsi igera kuri 28. Uyu mugabo iShowSpeed ni umuntu urangwa n'udushya cyane. Iyo ageze mu gihugu nta kindi kintu aba yiteguye gukora usibye gusura ahantu hatandukanye ndetse arangwa no kugerageza ibintu bishya. Bimwe mu bihugu iShowSpeed yarangije gusura harimo igihugu cya Angola, South Africa, Mozambique, Eswatini, Botswana ndetse n'igihugu cya Zimbabwe. Uyu mugabo rero afite content yo kuri YouTube yitwa live streaming, kuko ikintu cyose akoze kiba gica kuri YouTube channel ye, abamukurikira babona buri kintu cyose akora live. Uyu mugabo rero ni icyamamare kuko yagiye atsinda abantu batandukanye bari baragiye bafata imbuga nkoranyambaga, harimo nk'uyu mugabo bita Aston Harry. Ni umugabo wari waramenyereye mu marushanwa yo kwirukanka, gusa yaje kuba afata uyu Speed amukoresha challenge, gusa byaje kurangira uyu iShowSpeed amutsinze inshuro 3 zose, bituma uyu mugabo afropinga ntibongera kumuvuga, ahubwo abantu baragenda bakora subscribe kuri YouTube channel y'uyu musore iShowSpeed, bituma uyu iShowSpeed agira abamukurikira ku rwego rwa YouTube basaga miliyoni 47 zirenga z'aba followers bamukurikira ku rubuga rwa YouTube. Amakuru meza rero mbafitiye abantu bakoze subscribe kuri YouTube channel nuko uyu mugabo iShowSpeed umuntu uzagura itike yo kureba umukino wa Super Cup wa APR FC ndetse na Rayon Sport bazabona kuri iki cyamamare, kuko hazakorwa challenge cyangwa se ibintu bimeze nko guhangana n'uyu mugabo, kuko n'umuntu ukunda kugerageza ibintu bishyashya nkuko nabivuze. Hari ibintu byo kuribwa sport cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye. Uyu iShowSpeed azaba ari muri Stade Amahoro, nekereza ko azaba ari ikintu gikomeye cyane udakwiye gucikwa, kuba wareba umukino wa Kamaramaka wa APR FC ndetse na Rayon Sport maze ukaza gutaha urebye no kuri iki cyamamare cy'umunyamerika. Uyu iShowSpeed rero mu mwaka wa 2025 yaje kubahabwa igihembo bise The Most Influential Creators. Ni umuntu ukomeye cyane ugenda utwara ibikombe bikomeye by'ama YouTubers ndetse agenda ahirika n'abandi ba creators bakomeye hirya no hino ku isi. Uyu mugabo ubwo yasuraga igihugu cya Botswana yaje kuba akora agashya, kuko yaje kuba asiganwa n'iki kintu twakwita igitarango cyangwa se ingwe mu yandi magambo, kuko mu cyongereza bakita cheetah. Nabuze uko ngivuga. Uyu iShowSpeed muri metero 200 birukanse asiganwa n'iki gitarangwe, yari ari imbere yacyo, gusa byaje kurangira kimusize. Ariko uyu mugabo iShowSpeed ndibaza ngo nagira mu Rwanda araza gucalenginga nabandi. Wamushira muri comment umuntu utekereza ko yaza gucalenginga uyu iShowSpeed. Gusa nanone ndibaza ko araza kuba ari amata abyaye amavuta, kuzaba ubonye amahirwe yo kureba uriya mukino ukabona n'iki cyamamara iShowSpeed. iShowSpeed rero mu bihugu yagiye asura yavuze ko mu gihugu aherukamo atabashije kuba yabona amahirwe yo gusura ingagi, ariko akavuga ko nagera mu Rwanda azasura ingagi, ubundi akaba akora ibindi nyuma, ariko yabanje kubona ingagi. Uyu mugabo iShowSpeed nyuma yo kuva mu Rwanda azaterekeza mu gihugu cya Namibia. Uyu mugabo iShowSpeed rero ni umushitsi twavuga ukomeye uje muri izi ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026. Abantu benshi bakwiye kuza kureba, kuko ni umugabo ukomeye wagiye uhura n'ibyamamare bikomeye, habe ba Cristiano Ronaldo, ba Lionel Messi, ndetse ni n'umugabo twavuga ko ukomeye, kuko twavuga ko umugabo ufite abantu bamukurikira basaga miliyoni 47 kuvuga ngo uraza gusura u Rwanda, ndetse akaba ari n'umuntu ukunda gusabana cyane, ukunda sport, ukunda gucalenginga. Ntago ari umuntu utabura kujya kurara. Rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ndagusaba ko akanda subscribe tukajya tubana buri munsi.